Ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona le Mzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uclick le bell for ama notification. Sengiphinde ngabuya ke funa amathiza omkhokha, izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kuloko leli week esikulona. So kumathiza baveza ukuthi ke MaMzobe uzobuyela back esangomeni and isangoma sobeke sesimtshela ukuthi kumele enike uMabusi Izikhwama and somtshela futhi ukuthi ke uMabusi uyena onganqanda lomkhokha. Baphinde baveza futhi ukuthi ke uMaMzobe ngeke zeyizwe kahle indaba yokunika uMabusi Izikhwama, uzobeke sefika neqhinga lokuthi efihle Izikhwama. Babeke sebeveza ukuthi uMabusi uzoba nephupho la khona ke zobebuzwa ubaba uMzobe ukuthi ke ingane engakayitholi Izikhwama. Baveza ukuthi ke uMabusi uzobeke sebheka Izikhwama egcekeni la kwaGumede. Baphinde baveza futhi ukuthi ke uMaMzobe uzosabisa uGabisile. Ngidlule babeke sebeveza ukuthi uSiphamandla uzotshela uDifa ukuthi akamtholele umuntu ozongena esikhundleni sakhe uDifa. UNdlovu uzobeke esetshela uDifa sakumsabisa ukuthi ke uyamkweleta and futhi akahambe eye kumkhululi eyomtshela ukuthi ke yena uright for lesasikhundla. Baphinde baveza ukuthi izifiso zikaNdlovu zizofezeka. Ngidlule babeke sebeveza ukuthi kuzokwenzeka okumangazayo empilweni yakhe ke unokubonga. So aphela lapha ke mbukeli amathize ethu, yiwo ke lade nguphathele wona. Ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.